mikail hatungo berne tikebe ga araken pingini kenga ngani kamma tekenga kunti honun kabare khairin kabare hatem berne tikeni kampo ngarande wono angaro berne nani hatem mabri koro berne na sonno me mabri kebira alla gara kunkini hillobe angana bane utugen na bane to توصرنا مهلي نعم بالمناسبة أكين الله غير كيف بقصيزا إيهام من تموهم بكما على حياة ngarin ta on ko ni ganyana mogomo hatenga birene mogomo yahudi akingeni akabaren sunnu membira mogo akabaran takendi yani kullu ina'in bima fihi yandah yukinsuni nuruhunya wum comme hatem bira mo sirenya na ken problème nga kena ken mushkilanga to kengo himbe ma na tira ken kanu sonno men bira mo sire ken pita ken pi we sonno men kara déjà anyime ko aka mballe intarana me to iyani hondi kete bana iyani hondi yuwi haten tano sonno me halle sonno men nambire kebringa hatem bire ana barakenga wonti kenda azhud himbe ga wa ma Allah gara kinai ana ken to gono ni gullenya Allah khidmandenga Allah batiyenga ke zaman Allah sagena ihilli koni agati wal malaika وملائكته أسوكني أطلق رنيه اللي كوني بعد الرسل أتي وجبريل الصنمون براين صابو الله لكن كني ميكال حطون براين صابو الله لكن كني أطلق رنكوه اللي كوغادي بسم الله أتي ميكال وكوني مغود سانتو اللي كني amma jibril koni mo sahanta gabe o kenga de jibril kina koni mo sahanta nyugoy jabrail kina koni mo sahanta nyugoy jabrail kina koni mo sahanta nyugoy jabrail kina koni mo sahanta nyugoy jabrailu na lam ka sidda kina koni mo sahanta nyugoy bismillah abajo gutunganda ya gabe yankanni katange maulaminiya ibangandinni yani na ibn suriya kibe gati on tajibilu ya aganni mikail on tongondini war hayga aya gabe kinanga ni walangala na diga mi kessa gani Allah fare wa ma yakfuru biha huwa anta kafirun tuku ayanu ya ma ganta dinan bakanu na nusruwa da ngana diga mi kira au sugina humbusa على فسوق سرينتا هو مكوهم بي انقضوا الله دقامنا بسم الله يلي يكون كافر غوتي بيه وبرين إذن دا الله لهد اللي معه لهد السيا جمعنا السين دينيك اللهد يا قل لي يهوديا نني يلي كيني كم مغونا أو قل لي كاهلا غونا لهد السيا يدو الله نغا قونونا كين تغونو ay woni mani nan to woni ti Allah farenga ay woni mani umma ga me bundi ay woni mani umma ga ka hilla kapanun de man me kamma ay woni mani on to woni ti kitaben suya to nda ko honu wan kun digenda kenyana bismillah bal awra yahudi am bogabenga inta to woni ninde rahi ko nan dangi adi birambe hare gani yahudi anumma illi allah hingani muhawlamin ya hare aran nakrin li ta'zim hare began qora hare suya bira ke beke hare gariya hare ke tumundi nanai kitabu do haru dangani kunga inindini jama sirindi gilli yamunga igara kitabin gini kunga kitab allah kitabinga min tawrita ila siri halle allah farengari ugabe widi kenda tawrida siri halle na sabunya na saram palin mani aw tawrita di mogobe Allah faren pilli bange ke mogodi
anga nabara ke ngurina anda kitabin siram palle bismillah ati annati qomi kunga anwutun qoyi mayatu ila nya qomi igama dumina magan kuto ke sante ngari kitabe di Allah farille halle Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu yahudiya banin banu bi Allah ka kahiya ramu honi nan tubi akan ta kewade ati wallahi gilingra Allah fare ngari nyagenga andatu parce que mangu to be sante ngani anta ba ko ya ngure ko kuma mundu rondo ki na waro ko goni o kisimono hawano o yimin nyagenga saye banin da tunan dikani bismillah ida honya batu shaytanunga ken qarana Sulaimanu hangkan pakatinga Sulaiman maka akhira kude nga shaytanunga yang kafiraku shaytanunya iwoserun tuindini korotenga iwoserun tuindini honga kenga yanka malikanum pilli kamma onwa qarna alal malikaini tunka nyugum pilli kamma babila dingiranga babila tawra kan nyugani lengi awira ke jamanendi duna ko tadangi inya hanka qore be wotni namruda be ga nyino ara duna mara likal ayyam nudawiluha bainan nas lengi iraqe rezo nyugani ki qase gabe ga yano halle batta qasu yano halle anta hari irzago ime baka bismillah banin togonni haruta banin togonni timarut ma yu'allimani ko soro hilli wal makum malikanu hilli imanya igo yimbane su tindini yimbane su mi hilli gandati akamandangani nurun kullahu sabuda iwotini oko ni jarabe nyede ko jarabin tenyani de to go be go ma to jarabin tenyani de ma kharade ma kafira wude ma sa karangen ni kafira wuni ma dabar de sere be ganda bara ma na maliya ma garin karangun dia tuan karangun ni ta'allamuna ma kebirenga akralle munna hontu agu mundu karamo gon ku hilli maga himbe iga hatandini tikenga sere nagandini ari yagille manna yugondi ya kempata ya garendi kina hata ni konna gollo medi alla ati korote ndanu manya ti toro ndanu ti korotenga yimbani suya iranta sere toro ti korotenga de ma alla kana dungete koroten ni tunye anta katede nga korote battenta da maganta alla kana dungete yani antara aranta honya na tidi alla ganda serebe lawara ken kamane hingo lawalle agama serebe lawara anta batte baka ken nandi tonghe anda nesin soge nanti senga daga allunga awa alla da malunga alla da o anda nesin soge ke sun gare ke sun kafira ko awono tonghe ni Allah ganda himbe lawara kin walla walle andaro himbe do ana awa himbe ni naga awa kilendi ma kata kin ade Allah ndo lawara bismillah ina hontu agu mundu himbe gawi torno lagara antina ana lagara de kinni mani korote abati ikanyi gara tuti adi yahudi anunda tuti nandi yemme beide agara koroten sugande kebenga takenta koroten suganda nanda la kharande wo kentu tigi kendi mo gosi wa sugande di ati hombono inyon kinum parao tikenga na haragu na wala kisiem parao awajana balloinga na tuagom parao ti korotenga bismillah iga nyana iga okemtu himbe go lagara haqiqa ma ma asbandin walau annahum Sulaiman alayhi salatu wasalam ki aya yahudiyan mutini
ti Suleiman adi hawa Dawud ti annabi nyumuhi ti korote ndanu nyani ta do nyumuhi hankamanu nyani ti Suleiman hanka atagandengo korote ya kama ti mazi nyanya maka sisa serenga famu ke modi ti Suleiman ni mazi siyenye ti hanka ba ata annabi nyime ta hankan sabatin de ti mazi nyai Allah bihi wa Dawuda ka tikani tunganju wonye annabi nyime bo Qur'an ni Allah wa sabatin roda Dawuda di ha ayre me Suleiman annabi nyimu nyani kebirenga ke sadi a higabe Qur'an do daga yo protein dambini kata Suleiman ya kamo a kimmo o kintu ayake bonnan ka hutai ikunyi me maga asrehe i me katla karina tuwa ko siren tono na utu kare an me himbe srehe an la karanda ke sugandi kin oyi ijuku bunun tawu iganda ko qarande mbatunu woyin kana tunda bate Suleiman kini alayhi salatu wassalam jinnan do shaytan ila tuwa burundambu ku iri sank serundo menaga ko ma yele man tuwa ku ngana gide mutu Allah ya serunya gala khomi kangi anani ya gala khomi ko selengiri kundi menu Suleiman ayare wi seru ko mo be igidi ken kama mo be iri jonko ke mo na be kharanga mo be Allah kitabin be ga wi naga kingani Musa kitabin ga Taurat akanu imagari kinga halle parce que hadamarin min diga mo badran bin ban hadamarin min da kin hadamarin min mi tabi'an bo hankama ngeni akitem bayin to ngun yen kama ken woronde sengada ara heren su dabari ke mo gonda be ga wonno ko nonko ara gapen su ko huma me asusu ago nonko su nonko be ga wa ma nonko duntenge ahan kaman ta uranga wonno ko be ara kumen kutuno ara suburno ari hankaman korna benta ga kama ti Allah tangayenga shaytan ho wani iblisai an ani shaytane Allah take mugudi ti Allah yidande ga wakeda anna muke tage hillo ganda maka aranya ken sabuda to a seke bane na to sillanga ina ken qara ina kentu ina sinu aranya ke sabuda fa iblisai gullenga ara ho buren sanki Allah an wani minna ka humami taga honda dumini Suleiman kiyendangi andallah atuntengo Suleiman tawran yereya akurna bengo yereya nandalla qarnu mille kame sinendangi ila kummen sogono kinno kendingira ya ibulisa wuce ndenga ala non ko yiya ila kummen so idiga buga ko kama asunu ko mo nambu yayi ibulisa ra sanki kari Suleiman ga yake ho nyana anya ti kuyayi bana gulle ngari kari ata onde ni kuya kama kebiren ay mi ga mun nan nya hoyi ay way hayde wo khubri ga sank khari arari ga kunyi na ga jongo ko sirenga ngari buaro banga tan na gari kenan bonda kinga iti ja an bi nyimme mayo ja ni ko bataram bonu yakama adu kenan bonda su an bi nyimme an nyonga buga magana dikeni bataran sire na allogonda magana dukota magana adu kenan bonda hosi kiani yo korsen dambini kata sidna Suleimania ari bonesu an gudimi watu atwana takenda da lagara
ken sabuda agara Suleimanu ara begutay man angu nyime ga karna har sagende inde ken wuri angu nya begunten aga sago hoyi himbe dalle ganda ga ma awo ko mana ho golli ay me wata sire kibri nga beguyen abangum bildi so asura menyi kuma yo koten da minika da Suleimani kena sabu sako sala Suleiman ama korote dabari ama kara ama sire karangundai Allah gara koda mo beta ke mo yani andi shaytanu kunyana adabarni kunyana surun tundinai ado malikanu hilqamu qawno babila wayan kananu harut ado marut kun kana bi fitna nyen wo surun karawndi ne ngi wo kan garen sa nanda Qur'an da ko kunno yo kum malikanu ikiyam wo yere maniro kedi wa kibira ken qisanu aqam min al-isra'iliyat de hunde sumaga malikanu hinliyani ini adamare mum begun Allah jomme na gane adamare mum ta Allah darno yo Allah qosinyana wa Allah ti dangani himbe gawi dinga na milla gari ay me qotoniya iti kentanya Allah adamare mum nyonkil mum me ara kellidi iwo yankana ne lenga iwo segene ama soro himbe halle illa gari dolo minni illa gari jenene illa gari serenkalli yo ko malikal iti wo segene ama suri maka to Allah ji da gebringa kam mo ni ta Allah ngar himbe go to ngin ya ho maka ati ya hayen sharti na gilogol la ka kannenga na ga yang kandi girinde aga kannen kama duna tide so aga yini no malla gara kota kimbali mai aga ma tirige tikin ono di Allah da kunya wara wo munyendi wo surun karangu ni ke to agu burei ke dingirai o kurwa no liwade ma ala kulli hal islam on ta dunga tikiri waye القرآن دي الله جو ملك نوم معقوتنا مغبي كندو كنتبان كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بس هذه ملك نون عند الله ما إنت الله كتنا يا مريهنا الله غني ورحيمين كنيا الله غني تكون بي إني كم مغيا كنت بكا كوني كم ينا كوني aduka sahamu asasi suntai har ginde karamun no ra diga men ga wondi la fil haqiqa diga muku tangiran tay la karamun no kunda lamu tiwasani tiwasini no muslim me tangiran tay gebringa Allah gara ko mo beta atoko kundu fa ahara karangiti gono kinga konni wama anzala alali malkaini sun kanyugu hillini babila haruta ado marut alla ra korotin to agunyan kandikuma ke karangiti sab'iyya karangiti ngiri goyani kebrenga kingo awa digambane ke di mana muslim ala kulli hal malikanun yankaye kutaye jere dolomine ngoy kenta sana mosu kama ananya malikanun go ri akane ma yisirin tuni babil unga setikin wal matun kan yugo hilino to ni ke to ya unga setikin
nga malika nun yankaye na ayo Allah kuta ken sabura kenya ay kem madangi tuanu maka wasanga na akatura na katurni anga nyini ama bugu nokusu maganda indal yahudi anga na katura na katurni bugu mo suntai abu mina abu yahudi onu nyama bal akun mo ngabeni xaramo qorul la qengadi koy imam ahmad ibn hanbali yimi comme baydawi yimi nganga na katura na katurni agri yahudi onu nyama wa yahudi onu nga konta itikadi burenyi wiya kumondam woto ku konni na kiro islaminum pakrendi awa malikanum tangai bega koni nan tinta huburenya na iwa munda na hoygo kita oso no menga kenga kimba kendi meome otini onta kendi serena tikebya iblisaka naam iblis allagati illa iblis bani alla rakim buwadi kenin nasinga la yaqblu ta'wil ati malik ona iblis ona nya malikanga on seheti kinga me agara kem buwari bana ke birenga isura nya ma bani ona nya malikanyi me alla gata buwari ke birenga buwadi olla ko malikanu gullenya ke ya Allah mi businu yindi Allah ni waratina nya way wonu ngula o ngana kamanda kana kibrenga fitina nyuwani bismillah aganni yahudi anunga igan tongondini igan kan Allah kibrenga mani nyana kibrenga kini nyana baraji saga sagante gilli Allah ta'ala kem baraje saga ntenyi hoy agam pasangunta iganyana igo hostrentu ni tongondini kem baraje ni diganan sagene ko kapay wakati su kinyam pasira kayne la mumkin qasam wallahi kinyana baraje qore ni korote ni mani korote diga mo ani magullo ani akamanin Allah tanaddaro notai yani korote na golle ani madigami ani akamanin Allah tanaddaro notai kinyo to woni korote ibra kin golle ado ken digame akamanun ina kananun patatai ina yagellem patatai ina tora lo serundu mena gatai ina waten kinya serunga tai hogan hobre yuwanya na tai Allah ganda himbe la warida kiyen ko tuna akki ten gani maniya koroten ni wai a haram tendi Allah tanaddaro ndingo digame di Allah tanaddaro ndingo golle di kem paramten anga na nyaka keni hilla kapena na kara kem paramten na nya keni kahira ko aywa faqih gum hasa idangi tay etiyallo na kara ko sabura koroto ndanu ngana serebe koroto ngara o ken kamanen korote ngirni ta yalli ken nakamo jamatu kuno aneti kempi di basia gindai Allah tanaddaronte ganta kendi adiga men kono wondi ado anya indi jaman boga benti koroten woni to nga way anta gebe digan siren gabe ngono ayan gabe ngono himbe go nyina sabu na koroten ngirni baka anil mashhur baka kortoni yemme maga
ayan gabe ngono digan siren gabe ngono himbe ga wagirni kibira wasay ngo kendi hobure ndanyana na hobure ngirindi hobure zo hobure businda buyankini o ken digan jitandenga بسم الله يا يمو بينو كونغا توني جا سيران كنا ماتي ايوا الله فارن دغاني تي on nagana de ngona ma ken koni de kama ko ni ko mo di parce que yahudiya nun nyani Allah faran gillige aw islamin ngara uturi bate islamin ngura amana sirenga ngoy o yanu ngoro amana burenga islamin ngoro on nagana o gomi on nagani walla faran on nagana ay ku ngoro ikunda arga min arraunati o qawi anda wari yahudiyan sirede na digame be wuru hilliga way wure burebe ga way ken ni gella murenga keda aga o kem ngodi Allah islamin da kama ken koni agun ta koni ken kanne magade nga awi de mani ho bureke initi ni ginde hare gandai Allah nya tundi ni anya ande ko ke konada ay mesarunda jopai wa koni o ku ba koni yime be sabura hare gandai Allah nya konada kibir Allah hayi ga kara afara un sabati yukumma dungi ugan sabati kama وقولوا أودني كم فراغ يني حين دكتوي أغام مغيا مرهون على خراكيا كودي خراكي دعامي كتوغنو وروه اللي وي أنكم تكون أبوري خنمغا أنكم نكونيا أو نغانا يكون نكونيا أو قوي خراكين توغنو قد الله فارندا حين دكتوي هو أنا ينجي أنو تلموندي خراكيا مغودي خراكي اللي كتوغنو mbanga digame ngana ko annabu rampai ko nuna ke konne khoburu ya nda konne tawri anta salama gumunda antarna kanu anta munda antarna kanu daiman himbe go salama gun torunta ila kenya na ya zawura honu gemunde ngadi ho asabatin dengao nanti ke kanan ginne yahuriya numi agurin da iri ya jubandi ida tono net inta kobono inta yigana antorni debendi antorni jamanendi bayen daw so lamur no kata gai inta yana Allah no kusini toram walid bismillah adi yangan katayo
كافر نندغني كين تورانتني adi yemunda kanunu kunga kafirawo ille kitabe dunkonunga hilla kapanu nyimenda kanunu alla nyankanni ankun islaminu ya illi khairi bane nangira akamanga inta munda abadan kitabi ya yahudi nasara illa kapanu inta munda islamin na misqala zarra khairi kita wahay ado kentana والله تعالى يختص من أو يمن قرقرني في النبي نماغونا أغرا خانو كندا الله دا قانون أنكو نيني كبيرين أغانياني الله تعالى فسنغون داون تنغنيني ينقورين غني دي أرنخ من خلقوه أرنخ خيركنوه arno Allah ko musri no nya faaren batana sri no nya ko musrun kanna sri no nya shagara khallan sri no nya meda wa sruya ka on jonko arna gisre kinoy no kisindadi no tangadi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim